Good evening, ma'am. Hojik tawdi class hai 011 BS to adu class manga subani ko akoi mamangda si class mamangda divisibility ki khara to bahore dana divisibility se aina taki basi yana hanba digit 1 de horoga number hai tare ko number gi to duni number 1 de horoga na 7 baw to gi da 7 baw to re ko hoji 8 thoi adu class tosin je bu ko 8 ki miraj be singe ko yen jabagi di ko last 3 digit yellow last 3 digits iro leba digit kya ba hom duk yele yenga da magi erke di ko example am pirom se me muksi kara mana pada yengi right example se da 2 7 8 1 2 hai C number से A ना divide तो याबरा है तो अपने last के 3 digits से ये लेंगे ने remainder क्या था सीधा 8 1 8 12 तेरा दी 8 1 8 4 लेमद्रा 4 लेम आदि N N याबरा यार वो है वो को अब तो पे example का PG में ये जो को 2 7 8 1 6 सी और मधी N N याबरा N N यार को क्या शो दी remainder क्या तारा है 0 तारा remainder 0 तागा तो N याबरा है तो जिना त्रा N N याबरा से एक तो बसी इसमें तो नहीं बा अदुगम नैन खंगदब मा एनी एन्जाब्रा चेक तो बजे सिगिदि माइदि हम लुबम लैको लुरि जाते कैद नते हयेंग ने कोइ हंग कदब क्वेश्चन दे पलम गी को सुमा हा कदिब मरक थना ने ताइ गाजि द मा अप्लाई तो सेक्शन दो हाइदि रियल एग्जाम द अप्लाई तो सेक्शन दो खरा पलम गी से सुमाना हरक पे हयेंग क्वेश्चन को ए 6 digit number 2 7 8 4 x is divisible by 72 divisible by 72 haraka da bam lay ko hari number se kana yanya no sa 72 divide to ya na tra awtara ga di 72 divide to ya hare aduga sida find this value x kan haraka ne x ki value se ke ba find x क्या नो क्या सुमान हंग भी है बुका अदो हंगा ना कोई तो दिस के नो ना क्वेश्चन की नेचर दो नहीं हंग भी है क्वेश्चन नेचर दो नहीं मैंने हराम दीजिए अकोई ना 72 नहीं एंजा बाहर बसे 72 नहीं एंजा बाहर के नो 8 का 9 नहीं एंजा बाहर का नहीं मरम कहीं नो अदो तब ना ज्ञान ताल खी नहीं बुका माबानी की ने एल्शियम नहीं बा 72 से 72 का ना एल्शियम नहीं बा एल्शियम ओम का नागी 8 का 9 एल्शियम नहीं बा मकोई एल्शियम नहीं एंजा बा नंबर दो मकोई अनि नो से एंजा दुई ने अदुना ताकपदी 72 ने एंजा बा नंबर है से 8 ना से 9 ना से एंजा कांदा अनि मक्स ने एंजा कांदा 72 ने एंजा है दुई ने माबानी मक ने एंजा कांदा अदुना नसाई 72 ने एंजा बगी अंक जो होना होना रखो 8 की सिम दका ओरे अदुना 8 की मसी मरु वे को मसा मसा सादो को दुई ने यारे को सा अदुना संग कदा बोलै मथंग दा नेक्स्ट 9 ने एंजा बगी 9 ने एंजा बगी को कोई थी रे 9 ने एंजा बगी नियम सिटी सही 3 तो किधर ना just like 3 को 3 के समान है ना हाइवदी नंबर हम फिर 2 7 8 9 6 3 को सी नंबर से 9 ने एंजा बरा हाइदी मागी दी सिंह जी सम तो उतारे को ना सम तो रोसी तू सिंह सम तो दिखा तारा माने 8 ने 9 ने 6 ने 3 ने लोई सम तोरने क्या तारे से 9 तारबा 8 हफ्ते दिखा तारा 17 से हफ्ते दिखा 26 32 35 तारबा तिसना का 35 तारे बको तारे बे नंबर से 9 ने जाबरा 9 ने जाबर से 9 ने तो रिमाइंडर क्या था से रिमाइंडर मफल कुंतरे नत्रो अता दिए जा रिमाइंडर सुमाइना तौदनी 3 ना तौब सब माने हेबा को तौबदबु सुमाइना तौ लेरदि अम यारो आइना करी लई ट्रिक अमा लई हेदाना आइ ट्रिक अमा हे आइना हेक तापदो थिंगलेदना अंगाम जाबरेंगे को याको ट्रिक अमा आइना हेक ताइदना करी ट्रिक नो यंगसे को सिदा लेरमी बंगा साइगी 2 7 8 9 6 3 हेबदो अखोइना मासी लोइना सम तौदी सरुक्ति 9 ने जाबसिंदु ग्रुप ग्रुप पुल्लग तोबा यांदा भाइजा 9 सी 9 ने जाबरा पुल्लगा लौथोक्रो 9 9 जादर लौथोक्रो 6 का 3 9 थाब्रा
9 nya lok kana more farak tai ja adu remainder se 8 tare samana yanda bhai ja farak ta ba photo adu ko lok thoba understand thoi ka adu ne de phuthok pai jadum yare adu ga 3 ga 9 ga sam na bane na unit option trick kum tawdu sangi hai dana option trick to ot hai option trick hai ne ko option trick ta answer je samai tawdu re khala se bu ko sin answer ta dore hare se sin tarak du sin answer oi dori ne khala se ba akhore ke dawi sida akhore ke dawi sida na nya obre sida nan si nan nya abra sik to si ko se samai sadu ga abra se makata na sigi se 9 into 3 1 dabra into 140 and thamya bra asida multiply ta buda 9 yaure ko ata sida tarak da si answer se kana ne nya ne divisible by 9 9 nya tara ne adu 9 nya bra yeng bai di my option di sing du ti sin ra dam check to ya dan so maina sida sum kana ma ma'am nei re ko 9 ga 3 gi adu ki mathik sang mani ko adu si mun khangjilo yare ko 9 gi lai re 10 gi di 9 yen jab remainder puto se haire ko mai di sing ti sin ron to se re ko 10 gi di mai di 10 gi di mai dau ne numbers ended by 0 0 no loiba number se 10 yen jane remainder puto pai di remainder gi se amaru ko last digit to remainder ga mane mai di piram even number do adu gi last digit to equal to remainder adum tha ne mai di yarba aina haning is last digit to na kai tani ba remainder matang sida ai ko oza side budi na te mogi delhi gi oza ne maming am sale ko mogi oza nana ta wai dena hai ba moji amna moi sara aditya ranjan ko delhi na budi heli phone khoi degi ko adasum matang sida my concept to moi di shortcut ni haraga moi advertisement khara tawri ba moi gi su kamaina tawi ha matam da short video sema ga satha sing de attract ohen ma shortcut ma sa somai tai ga khang khalal laga mayam ama sathan khombagi mayam tawri dina ko afabo we ni ado moi na sinare we do sigi method si pala ira lai ba photo moi na khidang koi gre shortcut ti oi jai ne high taksari ni moi gi we na di ko ado matang de sine laksa ba hele habri da kamaina mana piri question sini ko 35 to the forward 29 have a number se Stacey TNA level remainder kya tha nahi si smaina hangba anka je adum hangi ne ko direct question ne previous year gi sumba ji kamai hot ke da gya ha bani da si anka ji why hot ka ni sumba je adu remainder gi ko si TN gi de kari ha gi re koina last digit to kari remainder ni ha da na for example ai koina 2798 have a number ji TN lo kya lem ni ma'am se remainder ji eu ele moidro example p gi ne 18 have a number ji TN lo kya lem me ele moidro have di ne ba si concept si use to raga di am thin live put oye have di sin mathak to leina ba se ke no final lo bana manatra final lo bana 35 haja bai wani masing haning ba haja sunu last the final lo bana number ni na 35 the any number exponent oi ba se number the mathak ki number je final lo bana number tara ne yam chaw number amadi tarakani ko 35 to the power 29 hai ba se 35 se mayam puri na ram duine na tro adu taraga su 5 ta any power ta pisi final lo ne ba adu tn dore ba tn bagi di kari khangadi yar have no na ba last digit khangadi yar na tro ata di remainder kya ta ne last digit kana ore ba 5 na tro smai holaga di lai mana holi du ai ju khang ne ba ko adi remainder putho pe akhoi ju sinei ba du trick to matang sig wena ina tn ma du sini he ne have wani do ko understand to ko a simple concept na laksai have kolom ju thar roi 5 te any number na exponent ta positive 5 lo ne have di yaning bra sidi yan da bra ande khang bra kudam moina harabada ai khara hara ke se che 5 power 1 je kya no 5 square je kya no 25 5 cube je kya no 120 bata dro 5 power 4 na 625 ta do le ro phone ne ba kwa sumaina le yeme 5 loi loi dro nana sida 15 hapsel mo 15 loi di kya no sa se hapsel lo ne se to an do ne si 15 gi word suppose 15 square hours 225 na tro 15 cube kya no 3375 ne
5 loi loi ni me yai ko unities ki concept pan aduna sidi am lai bo phom ne aduna 5 no loi number any number exponent loi ba se 5 no loi number ta ni yan da bra 5 loi number ta ni ata di 10 gi di remainder putu putu last di tu remainder ne habni 5 tar hoidra sina lai habni ko oja du troll do bi wari ne ko akoi din phaba me am tag mi mi ni ko sida bi wari ne te mai matang du sinam lakse wane oja oi ba izu ngai offline tori kan da satra sati marak tu dai da sumai holi sarai gi di harak pu matam da mana live mana scenery approach na aina scenery bu gi khidang idea do phajaba hai tare ko khar tien ma mi satra da lai thon boraga di accept tawe yes nang gi doi faine appreciate tawe tok tha na tro haidi ozawari ba ina loina haye ne ablaite ai ko khatan fane ablaite ba ai satra gi jodum tai ba ji satra gi shortcut ama magi idea dai puthoro pu chumar lamar check toraga yes kaina admai hai ba mi ne ba ji ko ek ta po da satra gi adu ai share ai knowledge ai log da ba tawde yan dai ko admai tawdana sigi sir na hairi sisu yam phaba oiraga su ko matang sida sina adum tin ngani haba gi concept tu ni magi jo aphaba pot amani puthori du ko ai nan video thagi dai na sum kanai da moi lek ta phadi ko ai da gi yam haibo jane hadi haibo gi sum natana ne lek khutak se koi ni yam na ing na tak se mai lek khutak tu phai mabuk ing na lek ta phai bu yan da ra moi da mai to ngam dre ai di khonjen ju kar phing mane lek ji tapna ta sangi lu ni ai di khonjen kar yaksa ba mi win to eba khoina mo ko मैम 10 बाउदी क्या अंतर है को अतो ख्वाइदे की हंगन मामा लाए 11 से ख्वाइ हंगली को याम यूजफुल होई दिनी मुझे 11 से 11 की दी कमाई तो नहीं अकोई नंबर हम पिरम मजे बको 27893 आइना डिविजिबिलिटी हान तक थुई मरम याम लाई को यादा भाईजा तो ककना बा है बा म सो यारोंग ने अंक होलदे याउद्रा ककना बदा ngasai amazo इंटेस्ट तो नहीं यादे अंक सोली अंग यागिरोय ककनब सोलदि यागिरोय ककनब से करी दा खावगे मतमदा ककनब हाइसि येन बे याब्रा यादब्रा जे चेक तोर कक्तुइ नत्रो ककनब से सात्रसिन ककनब मतमदा येन बे याब्रा यादब्रा याम चेक तोरदुनेबा ओ सिदि सिनि येन बे हारगा ने ककना दुजि नत्रा येन बे याब्रा यादब्रा चेक तोबसि अदु नत्रो इंटाइजे डिविजिबिलिटी नत्रो सि याम रोय बेने हान तावरि नै मनिंग द थमबने सि टॉपिक सान तावदे याद्रबा हरबा सिनमस 11 येन याब्रा चेक तोगे हारगा दि अखोइना ग्रुप अनि थोकनेबा को noi haira magana revision oiji ko 2 8 3 my group ama ko tamna gyan ta tawge ha ma group sida ke do basi group sida 2 ne 8 ne kana no 3 na tro total kya tarage 13 another group to kana 7 ga another group sida kya ba 7 ga kana no 9 ga ani thina kya tarage 16 tarba sumaina hayang hairagadi mentally tau ko mentally tau busu tamje tapna nium haiba ani difference kya ani sia babani difference kya hoinga me difference 3 oibra difference 3 oire hariba difference akon 11 yen thok kana yen doiba akon to 11 yen jabani natro 11 yen la ni me da kya le me yen jadre me 3 le madi 11 yen 0 le man ko du natro aduna smai da uduna 11 yen jadre remainder puthok ke asu smai da udini ko aina nang noi da tai si yen nya bra check to budu khang remainder putu pagi concept amu su yoksili si maram yam lai re ya dai ko remainder le bizin hang option trick kana ra kaduini adagi number system da remainder putu wa na hang ba question nama hoi ta to gi 10 na yen bagi da kya lem ga da ga sum ba question design se dum hang yam toina UPSC adimani pu MPSC exam gi CCL exam ko ma tha ba se ISK exam ko ma sum ba da so dum yam hangan ba oi ji ko hanabra swai jaga ji kana gi so Semai tahu dana 11 yen ya baisi lai atopa another example amaga sum tauze hasu yai ko se ko sina masi 11 yen ya bra kamai tahu tare check se akoina tahu du se mentally holo remainder bu putu se mentally wen tahu se ko tapna ta ke mentally hana tahu thogam se yengi se no endom thiengi ko 15 remainder bu putu yar mane remainder in photo ne remainder for lem bro so me amare tu for et ka ji kya tara tu for as group ama natro moi phul kya ta ge 14 another group tu na kya 3 plus 7 kya 10 awani difference tu kya tare ba
difference 4 taradro si difference 11 enganda remainder kya leme ha 4 lemadro adu remainder bu thog yar ado akhoi na hoji hot krid noi na hoji oli the mental calculation to bunatro adu ni dai mind calculation jo dum tawru to sum basina kana de ne sol ka yare ko aduna akhoi na hoji to ji amaru oi ba tu dagi na one de dum tam dra yare ko 2 gi hera 3 gi hera 4 5 6 kala me 7 gi hidden try de ne dare ye le ngona 8 ki thai 9 gi thai 10 gi thai 11 gi thai ado atai le hori sing se sina kamaina moi kutak sina niom ma da ta kare ba ko kamaina no yengsi hangone ado mai tau dene number sangasu sangasu dene ado mana among kala le basing group adu le mori basing group ado mai punga do aduga moina hangi hanga pada digit manga taruk te na hangso ngoi ko ado ngarang nangi question na putho nei na bi ai ko hojik si zero ta di yen yare dana yengo hojikanda yam kan training weri ni ko se hojikanda na smaina divisibility based question se divisibility the based of question ta re ko mangona based ngeba divisibility the based of question am hang ya ta re ne hojikan jida adu ne na khar uli hoji 11 gi ta khre ko mai kya yengone detect tong amre on sa se ha kamaina yengo noine yeng bagi noine yeng jaba ma di leram ngane bo ko yeng ma dai shortcut ta ke ko amung kala kala le bise pyar se mi haida ado question number option number a je noi check tore ba noi kamain tauge noi na torunga da bodo ai hage ba si holo no si baudi en yaram se le bena si holo no si mung yaw le ma tam sang dro atai the sil lo bai tare ko atra sidam yelo karmana phai me tha cha 77 19 1 86 si adre sum aidi masagi akhoi ta ki method tu na phamra direct trial na phamra adu khallo bo ko direct trial na phamale ko si 11 yen jam sia lothok ro si di 55 107 99 ko 84 77 77 yare karman thui me am thayo hauski am kala kala lei kala kala ga group sema thi nara to budu ga direct trial to bujiga direct yele ngmaji hit trial lai ta re ko hit and trial to bujina thu dabra mata nge ne ba hena haninge se si ani sidi yen yare ba lokho ba ko anka do khoina tai nium do kanari ne adu matang sidi mana laksara ne ba hauski kala kala ga group sema traga dia da matang sung lakhini ko heng option chik na ga adu sumaina ga to ga da question gi makha ju fol le adu si tagra bina tai check to be da ka oidri ko sumaina ade mathang da me which is divisible by 36 ngasai gi na selection post exam gi ni ko handak 2024 gi ni se 2024 jing arang nan gi ni ko before july swaida ansa ki thui ni mai ji ko handak ki july tha ji da arang nan da pdf phang da ngai adu dei lo thu puni latest question ni adai sina mak CGL tier 1 2023 ki 36 ni yan jawa number akhoi hoji divisibility tak padai 36 ki yograba yogdri adai hanak nam kari sina 132 ni yan jawa number punna ke ya lagi sidagi ai tak thri ko sia se ni singa le nei na se ai theory am ta ki ko ai koi na high gre 6 kum ni yan jawa number 3 kum ni yan jawa number 14 yen jawa number 15 yen jawa number 21 yen jawa number 24 yen jawa number ngasai 36 akoi myam sin yen jawa number je kamai tor phuto kani hoji ke ma yaw 132 hagi bra mamang 132 ra 132 natra makoi na kamai to game ti ji ko hadi 132 ne yen jawa number je kamai to wi makoi mayam gi na kari to da gi habdu ma hoji simaga learn to ra sa di loire ko divisibility hairi haidu ne yan da bra okay yengu ko sida theory ama sagat ke
2 amasung 3 mabani LCM ganano mabani LCM di mabani se accept 1 tabra mabani se accept puthoi di mabani bi yenya ba number kya no 1 ne ko accept 1 tara di mabani gi LCM puthokya di puri naramani kya tara 6 tare adudi akoi na khangi madudi 2 amasung 3 ni yenya number ji mabani 6 ni yenya ramane ko 6 ki sulap to leba number di 6 1 ja 6 2 ja 12 6 3 ja 18 6 4 ja 24 mayam le ramani ko we bana ro na tra har number sing ji 2 amasung 3 no yenya ne kai gino ai mathanda mabani 6 se hai ko hai badi number ani le re number ani gi mabani gi LCM ori ba se akoi LCM ori number se sini yenya number je mabani se yenya ne adu another language tharo mathanda 2 amasung 3 ni mang yenya number se kana ni yenya ne 2 kakta ni yenya ba nataba 3 kakta ni yenya ba nataba ani mang na board ko ani mang ni yenya ba number du kana yenya diba 6 ni yenya ne ko yongone 6 2 amasung 3 ni yenya bra yarang ngani ko tep se ya bra ya dai 18 ja bra ya ko 24 se yenya bra ya 2 amasung 3 ni mang yenya number se makoi LCM ori ba kya 6 ni yenya ba yani ko adu taraga de khona 6 ni yenya number ke dorne 6 ni yenya number thi ge de ke tara 6 ni yenya number thi ge puri na bada 6 taba number jing itho kana kana no leja 2 amasung 3 ga natra atopa 3 into 2 se yaram ngani hanjila dro adu di adu ibiru no ba adu ga sida 1 ga masamang yaw buji lo ya de ko 2 3 ga ji taram mani masana adu ga kedo ba khoin thi du ja puri na bada 6 taba adu ga aisem na 1 taba jura thi bai wane kya taba aisem na 1 dini ko sumaina thi ga da niyom ji maram kai gino 2 amasung 3 puri na 6 tare aisem na 1 tare aisem 1 tare di mabani LCM du puri na ta da na adu di puri na ga le ri 6 mabani LCM ta jare dana adu gi ne ba ko hoji adu di tawrasi se 16 nya ba di kana nya ba hai di ba 2 amasung 3 animak ni nya ba ha na tro animak ni yen ba ya ba hai ra ne ba sida yen ba ya ba number sing tu hai ra ne ko adagi tu ki di kamai puthokani ba ji ki tam haro tu ki puthokya di ke dau dir sai thiro 12 ni yen ba number jura itho 1 into kya 12 atopadi leitrabo 2 into 6 atopa leitrabo 3 into 4 atopa leitrabo 4 into 3 di leida adudi hanjilla di luara bane sida kana laudi ba wanga to ka masamang yawo lagu no hamna tro se aisep kya tare se tu musung 6 ani mu yenya ba khai sau number ji tu na tro aisep si tare lau ya ga lau ru no sida aisep kya tare 3 4 ja 1 tare ko aisep 1 tare di wani LCM putu kya di akoina puri na roidro wani aisep 1 tare ni mabani LCM puri na to adum adudi tep se kana LCM sing ya dudia 3 mus 4 LCM sing adro makoi LCM ni nya number do mabani nya ramane haibadi 3 mus 4 ni nya bodo 12 ni nya harji hare do mana sida tawgi bodo mana yana nga basa sida taw bodo mana kani ko mana haini ko adu kamai tor thi ge atopa number any pirakpu matam da noina sumaina idea se pusil thiu yaning bra pure basic ngata ni je 011 class id adum hoi thabak exam da sum tang nari ngata ni ko adu ina silang khara koi tho tai ne 14 ne nya bai di kamai na noi thi bai bra ha tu ga kya tar kani se sabe ga natro hoji ki tumaina thi jar jai ba 14 ta ba di wana ma sum 14 ma samak ti yauru nai da ne mathang di tu ga sabe ga natro atai di leitre ba ne 7 into 2 leitre ko tu ga sabe ga aise kya tar ga se 1 tar ba natro aise 1 ta ba jura thi du ne hare si tar adu ta di tu ma sum 7 ne ni nya ba hara ne sumain thi ga understand do ko 15 gi kya ta ne hai na ro do di 3 ka 5 ka yes animak ni nya ba 21 gi di 3 and 7 24 gi di 3 and 8 CGL na hangre ko CGL 2023 da hang siam repeat tawe hojikan da TCS na lori ko SSC exam je TCS tata consultancy service ko railway gi ju lori ba mana loi ji SSC gi conduct tori adagi railway gi ju lori ko mana railway question same ko sidi irisor ba si railway exam ne TCS na lori drasa SSC TCS lori dra aduna ke dore question mana ne railway exam thale mon kambu SSC gi question ne sa jin yenga prepare to ba yar da ne ko
मरमदी एग्जाम कंडक्ट तौरीब कंपनी से फुल्लीब अदुदी मथंग 36 की दी हंग्रबनिको याम तुई हंगिको सी हौजिकान द टीसीएस ना क्वाइदगी नंबर सिस्टम है चैप्टर से माना क्वाइ हंगी से क्वाइदगी फर्स्ट नंबर सिस्टम की क्वेश्चन मैम हंगबसिदा क्वाइदगी हंगनब टॉपिक से कइनो हायरगदी अइना हाइदुसे अइगी नथे ओजा खुदिंग हायरकदुसे डिविजिबिलिटी हायराने मथंगदा डिविजिबिलिटी मथंगदा रिमाइंडर पुथोकपजम हायरकने मथंगदा यूनिटी से पुथोक हायरकने याम ट्रेनिंग ओइरि मोइजिको डिविजिबिलिटी दम हेलिको क्वाइदगी सुमाना अद चैप्टर अमे हंगोब एसएससी दा करम सी चैप्टर दा करम टाइप क्वेश्चन को हंगली अदम सिंफा पुर ले कोकता लगा कोई को हाइदी लेक्ताकवा हाइबदुना अमा ओइग्रगा एग्जाम क्वेश्चन सी हंगी खंगबजे हाइदी नोइदा हन पाइद्रोइना मसाइन सतु पीडीएफ तो एसएससी की ngरang nan thagi pdf ek phangbai ai khut yoro ise khoi sum update tawr le yan dai ko yam thin update tawe kai no to question je yam hadi syllabus se yam sauraga khoi kari hangduino khangam da ba yam pak saw syllabus amada ne khoi mes tawri jing yan da adu so haibu ka ya da speech su than de adu ta toina hangan ba posi khangaga adu da focus tawra paraga di question sanaraga di exam ira like crack tawe adu gi sum khoi nei na ba de yan dai ko ओके 36 की दे सिजाम थोइन कॉमन ओइबनी को हां 36 की दे क्या 4 गा 9 गा सुमे हम थोइन हंगले को अदुना असा अखोय ताकिबा 1 दगिन 11 मौदु लई संग कदुइने बसे संगद्रो 4 गे संगे 9 गे संगे 8 की नत्रो संगे मैम जा 132 की होजिक एग्जाम क्वेश्चन यावगी दु येंगसे क्या ता सिदा अनि थोना तो अनि 11 येन जा रे 11 से 11 का क्या का तो को नत्रो 11 का क्या नरो 11 का तो को नत्रो 12 ती हम कमाइना इबे याय 12 ने जाबदी 3 का 4 नत्रो 11 अमसुंग 3 4 मखोय अहम ने जाबा हारो तो की सैटिस्फाई हो गया 3 अमसुंग 4 ने जाबा हाइदु नत्रो 11 अमगा समाना यारे को सि चेक तोर को दुबा अदई अतो तो फस लेरी मैम अमा तो हंगनबा से 77 हाइदि कमाइ तो उतारे 7 into 11 नत्रा 66 आरदी 6 into 11 72 याम हंगली को सी यावग्रे 8 का 9 का नत्रा याम हंगली समाइनो को अदई आइना थेंगनगी बदा 225 के हंगबा थेंगनग्रे 25 का 9 का मैम लई को हंगनिंग बदी कुसी राशि नि मै तोर को दिस यादा पूरा कुसी राशि तोर को देने 311 की दी 3 and 37 मैम लेग्रे अदुना सिजिंग से एनी अखोन सुथेंग थेंग अमा हेत पिरक पुसी है अदो अखोन कमाइन तोरो थीगनी बा अमा पिरक मतम दा इना साइ तोई पुरी नरगा मा ताबा हाइरम तोगिद्रो अदु कॉन्सेप्ट यूज तोगदो अंडरस्टैंड तोरे को ओके अदु तादे हौजी अखोन ममांग मरक त थमम क्वेश्चन जिंग दो होन गमरम थेंग जी को सि तोरे मरक त इन खरा थनमिदना सि क्वेश्चन जम होसे गमरम जी इंजी को सिदा आइना हौजी थनमे सिगी सीजीएल क्वेश्चन जम होन गमरम जी लेट्स डू इट क्या था नि गमरम जी 36 ना डिवाइड तो या भाई नत्रो 36 ना डिवाइड तो या भाई 4 अमसुंग गना 9 एन जाथि दु नत्रो 4 एन जा भाई लास्ट 2 डिजिट येंग दु नत्रो सि याब्रा याद्रे लास्ट 2 डिजिट याब्रा याय सि याब्रा याय 9 एन जा भाई युम तोरो 9 एन जा भाई तिस नबी तोरो 12 20 याद्रे 9 एन जा भाई याब्रा तरु तरि निपान मपन तरा ट्राटे याद्रे ऑप्शन नंबर दी इस तरह से तरा त्राउंगा ट्राटो ट्राटे ट्राइपान यारे को लाइद्रा वेरी इजी लाई हारिब क्वेश्चन जे सीजीएल टीआर 1 की क्वेश्चन ने सुम अराइब जे हेक्ट सुम अराइब गंग त हंगदौ नते अराइब मरक त खरा थेलक पस द स्पीच अदुगी मतिक तालौ अदुगा मतम संगबा क्वेश्चन खरा एग्जाम यरोय क्वेश्चन मंगा तो यरोपदो अदुदने बा लुइदुजी रियल कम्पिटिशन दी अदुदने बा अदुगी अरुबो क्वेश्चन दु होनबगी दंग तने अखोन अराइब सिदा टाइम सेव तौदुइने बा नंगोंद लारि मी क्वेश्चन दु मिंगोंद लाइरम ने नंगना अराइब क्वेश्चन दु मीना मतम संगबदगी नंगना खितंग द संगल लकान सिदा अरुबा सुमजि होत गाय मतम जे खरल marang kaina save to time management to duibo ko adu aru du jung hokala ni min hon ngam ro matam nang de adu nang na ma hen ni sini real competition SSC to du chukuna next sigidi how many of the following numbers are divisible by kanan yanja bhai 132 ni yanja bade kya ba 11 na so 3 na so 4 na so ham na tro understand to ko
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ 3ꯅ ꯌꯦꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ 4ꯅ ꯌꯦꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯥ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯁꯤ 4ꯅ ꯌꯦꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ 4ꯅ ꯌꯦꯟꯅꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ 시디 4ꯅ ꯌꯦꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯦ 시 야브라 야 시 4ꯅ ꯌꯦꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ 시 4ꯅ ꯌꯦꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ 4ꯅ ꯌꯦꯟꯅꯗꯕꯩ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯣ 4ꯅ ꯌꯦꯟꯅꯗꯕꯩ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯦ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ 4ꯅ ꯌꯦꯟꯅꯕ 1 2 3 4 ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯟꯁꯥꯔꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 4ꯗꯪ ꯍꯧꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ 3 ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ 1 2 3 4ꯗꯪ ꯉꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯟꯁꯥꯔꯁꯤ 4ꯗꯪ ꯉꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯟꯁꯥꯔꯁꯤ 4 ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯏ 3 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ 5 6ꯀ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯃꯏꯂꯤꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯍꯧꯔꯦ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ 3ꯅꯗꯤ ꯌꯦꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦ 6 ꯌꯥꯔꯦ 11ꯅꯗꯤ ꯌꯦꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ 19 23 ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤ 11 ꯌꯦꯟꯅꯩ 시디 11ꯅ ꯌꯦꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ 5 6 6 ꯌꯥꯏ 3ꯅꯗꯤ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ 8 9 23 야래 시디 야래 3나디 야래 11나디 야브라 11 1 11 야래거 말이 다래 this is the answer 수만 ям 루브디 나티고 얀다브라 아나 센터 이거시 루디 거시면 수만 더도나 divisibility 기 시 레이 अब क्वेश्चन में मैम लाइक divisibility दा अखोने एग्जाम की टाइप ता सुम मैम ताकपदि यारिबो क्वेश्चन यांदाब्रा मैम नहीं नबि यारिबो दी हजे आइनो नंबर सिस्टम की लाइक फाउथोबुदा divisibility ngata ne u divisibility की सिबाव लेरे मैम सिंह ज्ञान तारी को हजु पौदे ai ko divisibility tamada khoi nam ke dore anu su tamore remainder sum tamore ko sumai to dana matham to si sa matham 25 ki ko 25 na 25 ni yanja bana maji kamai tawne humbra yam thina kandarakani ko karamada kandarakani percentage kumang ka kandarakani 25 se percentage tem yaweba 100 average percentage de 100 yawdum natro 100 se 25 ki multiple natro 25 ki jam kana bane amko kakna matam da yana ko kakna bada yam toini yakan ba kakna bada si yam sangi ko si kakna bada useful oiba useful oigani I know jitak tu sinoi ko yango sama se kumanga kya no sama se kya ba 25 into 4 na thra 1000 di ha 25 into 40 ni ko arba adu taragadi I know the question angdini tu 75 je 25 ne la kya thongni humra sama da kumanga kya phange mari phangbra sani dadi nipan aduga 75 kumanga hom natra nipan dra hom apseladi mapan tara tram khudau du khambro se tapna process ta ke sama da kumanga sani aji 275 je kamai ya sama into 2 ko plus kya 75 natra sida sama kya yauri no sama se kumanga kya no mari natra yauri ja mari ani nipan daraba sida kumanga kya yauri no ahom adudi nipanga hongdi kya tare 11 logic se khange dana tawgi be we dune mena haje kangna ba thur kadau ni ko launa se percentage ku laksar kadaba aduni du uraga ne haidi akon me am ta mena sai tare lek tala me ure ebo ko aduni thaise singbai ti singi di new ozana di khangaroi ko ma patu ni moina mo sumbaje hare go sa sida ma harage 1725 harase ne chaholi ni ko thawaina ma talon haingam go dawne se chinna dar chakada speed so to bune na thubrai gi da thu de ai real speed ni no de uli se no ko ai no jiki number jima pur ta khuna the no yani ngam mani jima pu de koi lek tai se hojiki concept ne aduna mayam na tong na da concept le pusile ji yabra kangna bagi sum tawlera ma de nang kumanga kya sa kan sum tawlera ni na ai thi du lising ama na tro se 1725 to aina kamaina kok sanai ha matham da lising ama ji ai mi tu ri lising ama ure ha ma da mathang da sama du kuma taret ama ure chatet ni mathang da kumanga mai sumain thuga ha ba ai main ji da sida 40 mu thoni kumanga ni fu sum dro i gri se
सिदा चाम द मरी न तो थोइजा चाचे तदि मरी दुम तरे क्या ताने मरी तरे कुनि पाला होइद्रो प्लस कुमगा ददि कुमगा म कुमगा दु क्या तारे 40 ले रे सिदा 20 ले रे क्या नद्रा अद 40 प्लस 20 प्लस 1 नत्रो क्या तारे गेम ते मैं 69 ता ब्रो सुम्बर सुम ब्रो सुमी को सुमाना आइना सी अनि सिना सनारी ला मैम से कना मद तक 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 अदम यूजफुल ओइरब पोट ओइबेनी कोइना हेरी से अमगा पिगे नोय ngam reng se noy amis pitano yarbra se ama ito pisilo to ni ko se someone gre am so lo gino aite sida hero am so lo ge kashi amna unnecessary we ba saudi kashi daka we si sam hero kolom thadan ngam ne pa me ji ngam thar sa kai de first line no di ko sume tapi basi khara mana sabin de nan sume hai ko tini pa ki je heng yam tu chang khani sima thajo ko 79 de sum gre ko me थोड़ा नहीं का 1000 क्या ले रहा 1040 अदे 900 आई जी चाम अदुगुमा मपनिना मरी मपम गुंठा ठुक लानी का 75 की 3 मा 76 79 समाना थुगाय बत तलो ना सि मान कैलकुलेशन तौरसे यारने बद माना खना बजे खिदंग लाक्सबने सि मन थचे तौरजे का अदुगा सिमे यारे का अदुगे अम आइना नोदा हाइनिंग मगा 25 yen ja number se 0 ni loi ni 25 na loi ni 50 loi ni 75 loi ni kan dai ko sa kai ba mai ai no sa ba do 25 yen ja number se kana loi ni ba 0 ni loi ni 25 loi ni 50 loi ni 70 loi ni siam thi ka ne hayeng percentage angka da 100 na gi yelak pa yor ka di ni ko sorry 25 na ga adu ka na di ke dore option trick to bodem laksar ka duini si option trick te am changna ba phone ngatani ko se kanar ko ne aini am to isina ba ngatani aini tai noi tai si ko aba ande ko sa mate sum calculation gi ko topic ta ga sum class ku idau na te da class khar ka are ko haziki tini phak di am kana bani ko me 25 yen apa jam kana bane tax 5 se kak na ba gam ta yengi ko mayam no kak na ba toro hai ne youtube ta kak na ba se yam tap dai ba mi sing se kai tap hi ro divisibility kak na ba soli ne u da bai tare ne kana kana kakna du ta ungam da ai example pirake sikya thane am thai kakno no na piri ne koi na kakna ba ji tak thu ba se kakna ba tap sa tha meori ko tax 4 ai na tax 5 ai na tax na kanoni ko calculation practice hai tare ai na tori nu ti ki class ta ko de hon calculation practice ai yaung tom calculation si nasai rap no bu pro na tro to am thi hai din tapi du kai du na u thoke ba nei tapoi maram do kadai da thok ke du ying ning bai tare am si kak na ba se pho bai chi tai ko sumri si to je ha ma da si 00 thak ka krani ko tab na ka di 4 ta ka di 3 tare ko adai ma si
37 का देसी क्या तारा 6 तारंग मनी समय तो रहा से 3 का जी आ रहे ने को सिले गरे को 3 ने का कर गदी हो जी दो होम तरे को माथ होइना तरा सभी दी होता बरा अदो दिस 4/3 था हो रहे तुम कल मचा तुम कर थूजे को नोमा की सुम्मा मा तौसनाओ तो नंबर पीरे सुम तौसना गदम ससत लाउनो को ग्रिड से मग सम तौबिदुमा तप्पी मा यामना इनि हेंगबद को स्पीड तप्पी यारे ग्रिड अमग अम तौजे 2 digit तौरबा सुमाना तीसरा बजे आई अमुतंग स्पीड उठ के को हान मगे से हां बजे तीसरा गे से क्या तारा 31 59 99 ताब्रेव आई स्पीड सो तो बने को 31 49 57 क्या था 89 ताब्रा 31 नत्र चा 31 49 तारे को 49 आई हेंदोक्रे 89 ताई को थुमन मत सोइग्रे सिगी देम तोरो 41 सिगी दी 78 ताब्रा 78 87 97 सम ट्राइन थोय साम कुमारी ताबरे सी चेक तो नोय नाम सेनी शांति सिंदर मन खय फबने उम्फु 97 तारे 97 दसि तादी साम ट्राइन थोय साम कुमारी सुमे स्पीड तो नो में हम तौसनो को तब ना तो सी में क्या तागे तो नहीं तो जब तो इन तो भरो सम तो हाई गदौने इत्राउंगा ट्राइम्पान ट्राम्पन मरफुमपन ओद्रामथोय चामा मथाब्रा सीडी 20 33 44 53 समय तात्रो सीडी नांगसी 50 तारे 76 तारत्रो सीधी क्या तारा 37 से क्या तारा 54 55 साम मंगा साम चाटू थू दोने को सीधी सी वांग से कदी 37 ताद्रो 37 से कदी 60 73 सीधी 33 41 52 सीधी 32 sigadi 34 41 50 नोमगी amom tawsano si habit chu da yaro ko nang tapido nang ai wam hage nang tapido numi mangani tarani si sang nai to ba nang thura kane ba ai am check to ge thuni hen dai ko chu thuni si sum to calculation practice theory mathematics tai di sum calculation practice ma happy rakhe sum ko एको से अदगी हम पुरी नबद मान सोनबा मग एको से पुरी नबद सोली जे कमाई पुरी नहीं मयामना मैंने इरा लाइन खन गनो पुरी नबजे पुरी नबद लाइथो कनो हाबे मरम मलै हें पुई नम तमदा अखोना खुद पुबजे अमा आइन पुरी नबद सोइग्र मालेन मखोक्ते हनबा मे अखोन इसान सेल्फ कॉन्फिडेंस मांगबगी एग्जाम मनुंग दा अखोना तौदुसे आई सामकसु तौग्रबा पोने मैंने हाराइसे पुरी न लुइरनेबा मतम संगा लोरका इसादा कॉन्फिडेंस मा आइनो जितो इदो अम खुद पुदा अम ओन हाउखि माले अम कान पुरिना दुने अदुदी
Actually the puina anir wall level to tad min lom the matama kaduine. See when ira line can go se. Uncle Padilla and calculation masam the mind of Yari Hadi, Uncadi, calculation sangano di Arroy, a sign of Mixagi tap with them sangro calculation. Puribi and Avadum. Some money, Nabucon sang in the throw. Logic suma masama sa talakidine, puing in a sarado dalo in talakene boca. You was in 9 puri recolo. Can I come over the Kutapu was eat a tamil call the number. 997 kya? I two nazar toge. Figure the speed time accuracy on Gadoni. Sit 20 the accuracy lakane, speed time one of the two swear Aduna. Si masama practice okay wagi sibo. Aina ji arrive at book to a queen a can't ever. Which we lie can can't put on arrive potuna hang a rubo lay have neither. Kuluhen by Tare, Twina. Taudo phone Anka Abze, Metapin present Marisima de Kamasari never like to see. Ye never do that. Ye never was a twin tau and Kanamatam and Sazi was gun approximation nearest integer the Tamu and Sazi. When Matung did an about Tamu, I was at Kamansari as you can Yamtu Hangsi, Hana Hangam the Never. This is like Hana Togri never. I do get this is no question same Hongkong Mayam as question Luri Henry when your positive calculation sang Henry Minima. Hoina Akuzu was our Kuzu, Twin Tora, Minam Hinavi, one Graminam, adaptation lay requa. Tora Eva, Smina, as a point Matung did an yaw copy, but she will tongue alone. Erqua, how's it get on? 9-7 Zakano 63 Natra. Ako na kanakom na si ino ko na tuin convenience mang bagi ko 981 the 6 absolutely 87 na tra adom 8 kut ko pure ade 970 to the absolutely kya tar 80 taraba 8 kut pure 97 ja kya no 63 the absolutely 71 ai ne kuti pu da bita wedana tam to pu da bi I sara da bi da tar lo no ko si tong da maroi ne sima le re aduga option trick ta kana ba criss cross method ai bamga option trick the last digit khangba maga last digit khangba ne yadaba 10 place bo khangba gi amaga leidana adu maga be torom se adu ye na baram lake ko sima no magi yam taw guno ba se mina di 30 minutes ka ha ba dili so ja haram mani da calculation 30 minutes thada go haina bane ba 30 minutes thada ba da ka woi di 15 minutes se ang nai to bi lo 15 minutes kuma grid se ma sinaro khaidu pa gi khara na ro yana ba ja khaidu pa da point gi khaidu pa gum jam tammu yana ko ja heng chaga ka do discount gi matang da ga heng single equivalent discount photo pudam sang do le phone e ko sumaji masa ji avoid do no adai amak se sile ko criss cross ke mong ji 2789 4672 hare angka ji sumaina hare ge ne se si baw to do re ba se si puina do re mem puina ba si da ekoina answer ji option trick to matam da kya ta ne si option trick ji kana loi ni last di to kana hoi di no 9 to 8 na di loi do re ko option di 8 na loi ba ni europe condition europe kan sometimes option trick to kan do ko speed ta na ba sumaj haitia de adu di sigi digit siga ani ji khangmam da ka ora dro si de ko 8 na loi do re khange ba 9 to 18 ni na mathang gi siga khangna bo na ga di ke dong ni ba 9 to kya no ji ke do 18 na tra 1 carry to dra carry to ri du ka si karana ni puinoro si purinoro tarak phone da hapsi ni hamna tro dabra 8 to kya no si 1 9 to 18 ne ba ko si 18 je da kai no ko na hap tu sia 2 a 16 na tra si 16 je ga 7 9 ja 63 na tra ani je ne adu khut pu ba si gi 1 khut pu hapsi la kya tara mapan tara tara ba si 0 ne ko ta ga o ri si di da ka o idre ko ta 0 n m lai tu si tara ba adu sumaina sida tawriba process se sum koira tawle di yaroi pheng exam da kaina mind calculation tawdiba comment tawni amda haibring ji ko sige se amta haina jine without pen da chumreu ai di thure chumi ko mentally tawngamo se akhoi no si tawri se sida hegi knowledge to kai tawe mental calculation atra tawri se mental
calculation tawreba ko sumre sek to adu aina haje nai maintain calculation ngamam da bi ai ba ko ngamaga zo hojike hojik ngamaga zo heng am ko bi ai ba nungti gi sumaina aina haina da bi da aina tawri ana exercise ki type to ko nungti gi sajen tawdi ade habu gi type ta sidajina sajen ho lo wang ka gi sajen nungti gi nang pi sana ya do sibo ain tawri myam ju noina san pi ko sano calculation haraga ram notebook thamo nungti gi chebang amani sumain to sano nang angka thuruk ta bi kakna ba ga du ta thuruk ne ha ba ya na praise samanda noina kakna ba puri ba tapi do hai angka di noi gd gum ji kakna ba puri ba angka na ya ma hang du ni hung divisibility average putho ga haidu ji ti chinar ye noi na tro kai chang du no summa no hang do lai ba ne na summa ji khara awar ho hello ba to ko 3 7 21 1 thamo 2 carry to re ko au ni pang kumari kumari de 2 da se kun taruk 6 na loi ko ma tai dingu manga tare kun thong manga do ga ji 6 to gele be ai da na sa samana hairani ba se toina thora hoji haileri je thugala ne kira roi ba adu ki de bai samau tham calculation je 15 minute walk to ha bane adu ga heng yena be amadi to gi je adu noi da tax ba pininge na 1 da gi na ne 20 faro square value pu thok pagi trick myam jing do loi ta pi rage heng na noi je hairam gane hoji ka youtube ta dum yam common oi ba ngak tani ko sidi yam thi common oi bani youtube ta adi nang na ai mon aina tak tra ga youtube ti yeng jaro su ya dui ne dum phang mani hindi go jam yam ta ga sidi mi khu common oi ban mi sang mi loi hai ta bam ta lei ta bane ko ado nan ai mon dai ta wa har so en ta pi rage ko 50 base method 100 base method adagi a square plus b square plus twice ab formula the base to method dai ko adu sing matang da kai kai ne laksan ne ha bu to su ko se yena ba ga mak to se last one se sida matang se ta ning mom lei hei win ta ge nangor 9 ne tra yele sa cgl ti adu du smai question ma hang pa aina option check ta ke bai ne ko sidai se oza sida bai bai ti ang su hara ge bu ko si question je noi adida sa wai no hot pa matam da aina tori si su isina dre moi adana kui gira aina share kare ma special video adu question ai hang ta ke question nyaura ga ko average puthok ti ni masing kya 3 digit number je suma ji mapan piram bai tare 9 adu average puthok kana enter adu dem tharo 3 digit number je home piram me ba average puthok yi 3 digit number je home nati sorry mapan piram me ba 3 digit number je mapan ka piram ba digit home na saba number mapan pir average puthok ai de ke do me ti sinaraga 9 en ta ba natro adu 9 en bai post ne ba inam logic ta ke je the mantra of 9 7 is like ko ta ke 7 ge de ai mi ngon de learn tor ko ni ko ado 9 is ai ni phuthok ko ne si question ka ai so ka sa de ama ga theng na re am thi interesting moi ni adu khanga di suot hote kolom da option ni nga hole second ani de loi re adu khang mi na di moi de hole 3 digit number ji mapan disina di kui roi dra ma am tharo ne digit hom na sa number ji mapan du tisina du ne 9 am yen kui da na tro ai du di pura second ani hum do hole du di lai dri ba du dia oto interesting moi ni heng do se hoji ngo 9 la se kya thong ya sum yen na tamam jab ni ko noi tau jo si ai ju noi tai sin nungai ni kai no ma tham ai ju speed tan ba hai re na thu ku no sum ji gan dai ko san dos palong kun dare la tro yen nya bra akoi to soi ri si da sa ta sing na si esi yen pu dare adu pu de adra pu dare yen nya da ma thang 3 pu dare 9 na ja 81 kya le me tu le me but si da lan gre sida 8 puda matam nei pudra ngo sing ni yen ya gi da 0 kar among puda ga do ne 3 na tra 0 ka da sar khidun sa ta khana si silly mistake ne ba si thok ti sumana ya dai ko tu le re adu bu tham ba ji ka mai tham ya ko na athung ba ji sum tham ba patak ta sum tu sum lak tu na to si lai ko adu hojik si akoi na mak ansa ji sumai tham ma point ni ma thung da digit ani tham wa di ye loi dro point ma thung da digit ani tham ba ji common wena tong nei ko thab ki exam sum tha ba ja decimal point ma thung da ani tham wa ha ba haina bani adu di ke dara
अदुदी के दोतारे मैम से पॉइंट कारगा जीरो हापोइद्रो हा पॉइंट कारनी को जीरो हापे अदुदी क्या तारे 9 थुजा 18 तारबा तुम लेमे को के दोरे अमुसी जीरो हापता ने क्या तारे मला ने 9 थुजा क्या तारे 18 समाना लुबना के तरा लारो आंसर क्या तारे नहीं समाना आंसर समाना ताबा और आगे को सी अनि थोंग नहीं ने नो मैं तो सनो को एको अदुना मसीगी सुमाय तौदना क्लास 5 सी तौरे अदो हयेंग ताकदो टॉपिक सम हायरागे हजिकी नांगी मंत्र दो अदो मा ताके हजिक 25 की ताइ दुम कानै मचा मचा दो अदो नांगी सिना हयेंग आइ ताक तुसी क्लास प्लान नम तागे आइ सुम नोगी जे पंगताक ताक पो ओइदे बैना आइ ड्राप अमा तौर थमे टॉपिक म्याम अमा सि हयेंग ताक तुसी कनो तौरनी हयेंग आइ तौदुसे आईसीएल सम यौदुङे द बेसिक्स ऑफ एडिशन subtraction multiplication division da sign gi tisimba khai to ye na da sign to konjinga hadi hayeng simplification gum tor kanda sign mana da mayam yausela kanda kana thisna to isam jam ga tani ko adu loi thoga icl sem lanjil lakke ba ko enda topic si de aina si de iri topic se si me si de focus to ta to si ma pha sing chapa da ma khong seng gani yam wale he equation sabi ko pi yam na iri ko tor ki dine ara ha to yaro ko rationalization adu iri si da rationalization का idea होएंगे का factor find number है some division defining square defining cube root square root this here है so there so हेंग इकनोगी number ये स्पुतो पे को पगी का rationalization के गानो यार को देने क्यूब रूट पुतो पर लो यार आई टॉपिक ताकत में लो इथोल ले बने लो यार को इक्वेशन सेम को लो यार को है अलजेब्रा की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व तो लाइनर क्वेश्चन टू वेरिएबल क्वेश्चन जी अदुगान याम नै नरक दुइने क्वेश्चन जी सेम पुसी ले देनो को क्वेश्चन जी मयाम अमा आदि मखल मखल मंगा तराग जी अमा ताग नोइन होलन मी के तोर के ने लाइनर को आदि हाय बॉडी सिस्टम दग संग फयाम याव दुइने को आई ताग सेप्टर जी मयाम ताग खरमे अदुगी knowledge tu yang kari kisang kita tahu tu ni. Lusilah cukup kasih kisah kelas.